Angeke axolise tinhlakeni te-ANC mabhalane jikelele walenhlangano lomisiwe emendeni eyisimahashule. I-ANC nikete Mahashule umyalo wekuthi axolise ngekutfumela mengameli Cyril Ramaphosa ingathi yekumisa emsebentini ngaphandle kunyalo yaloko. Mahashule utiphendvulele ngekutfonsela lenhlangano mengameli Ramaphosa entolo kuphikisana lolu hlelo kwehla khundleni kwalababukene nemacala nalokumiswa kwakhe. Nobody under a democracy will ban me. Nobody will remove the ANC from me. Nobody. I will not form any party. I will die in the ANC. Besikhona makulela. Tinhlangothi letimbili tibambene ngetihlutfu ke ngekhatsi ku-ANC. Kunelicembu lelihambisana namengameli Ramaphosa lelinemalumanyenti ke esigungu lesisetulu ku-ANC. Bese kuba ngulelo lelitha imalangabi lelihambisana naMahashule lekutfutfukisa umnotfo ngekusebentisa tindlela leticinile. I-RET Khoniye ngeni uthi kunabonike ngasolinye kuletinhlangothi lekubonakala kude sisombululo. We are not going to apologize here as members of the ANC to support Comrade Jacob Zuma. I was telling the comrades here this morning that the first time to Ukundlovu, I came trial of Jacob Zuma. That must have been 20 years ago. The same trial that we are at today is the same trial I came to 20 years ago. Baholi besifundza sase-KZN lekungusihle zikalala namdumsenintu abakamukeleki kahle kumzeli baZuma. Lesifundza sicele imvume kubaholi balenhlangano kuhambela lelicala la Zuma kwendela ukuthi icembu lingathikameteke tinhlelweni talo telukhetfo kulomnyaka.